Kote wè yon machin sa? Ok, ase kote yon kote mwen machin? Ki kote? Pa mwen kash mwen chè. Pa mwen kash. Gade, ti man se gran papa. Gade fè. Sambi, kakades. Yo, mwen ba la de sa. Kote sa, yo. Ki yon la di nan mouman la. Bas, ben ya di nan men tout nek bas. Men sa entone moun mi zanbi. Si mwen zan ntwa ne mil. Se nan boze fam. Kame mba nan koze fot la? Sa telman Yo, gra. wè nan mouman la bas. Ou baka nan koze Se fot? machin mwen men map travay. Pou mba machi api anko. Ah, vwe. Yo, Monshe. baka jwen nan yon men pou mdava kom si foksyone men. Non sens men. Ah, e may bon nek mette bas. Mwen se gen ti machin, mwen mbaze map chanje la dza ou sou mwen. Machin bien chè men. Yo, wè sa men, machin sa an paket l'ajan. Mwen nan jet, mwen gwen maske nan pi wot. Bon mwen ka mette fil la. Fil la, F-I-L-S. Oh, ouye! O men ane mi. Mwen mba pwe. Mwen Mwen se ziwe. Se pa e mache api kon se, ouye, kon nou tem de kon fè sa. Sa bon kon ya, nè gap pou mache ti debyen, nè gap men ti ves kon sa. A mache, ouye, kon ya. Nou chanje, mèche, ouye kon ya. Wè mache sou ded nan sa ou gede man. Ouye kon ya nou chanje. Mwen pe ane mi. Ouye kon ya nou chanje, ouye kon ya mèche. Kikik! A kon mè ta dan nou. Koman ta? Machin de tou mta bè achye. Tale. Repre mwa pou nou anka? Kikik! Mwen la men mi. Ouye kon ya mèche. Yo fò mèche machin pou mwen, mèche machin. Red. Ese mbaka pe di tan ko, an tou e chache, mese, san an fe kon Chache? se. Oui monshe. Ana, Wè kon ya nabra la piye. E bi le nap toune la machine. Kikik! I bal men nou? Kikik! Na ou kon meton nan I bal men nou? Ana. Se mte konen dege kom. Mwen sa mwen vek la machine mese, la pede, ma mache a ken nou na pede. Tale. Se mache tro, e ba mache tro, mese. Ou kan vi dil sa tou? I pa fè nou machin la nou men. E ba avè monshe. Yo, tout so beswe, di kou sa, tout so beswe, e chache pou chache. Yo di ne vous confiez pas aux appareils. Ki kote machin kon li? Ki kote machin Nan douan. Net si kote? Nou te konen dege kom. E pi net kote sa pa zavè nou. Ah, monshe. Nè ka fè machin tale, nou La machin la ve pase? E machin ave fose kik. Men. Mwen bay ko sou jwet mwen mese. D'accord, men mais mwen ça fait machin la E men. pa fdak non men, mette Yo ba toujou tou sa. Tout so beswe chache pou chache. Ki kote machin kon li? Nan douan. Men toujou. Non. Ne vous confiez pas aux appareils. Oh. Ki bon machin sa ve pase? Sa de kote machin la Ki pase? pan anemi. Tale. On ti kesyon anko. On ti kesyon. Baz. Bili ou bi vili mba konen. Ki esou ya. Mwen ta bazan mwen anko. Ah, monshe. Mwen mise toujou. Ah, monshe mwen se Ki pan anemi. Tale. Yo, tale. Ki bo boy pou machin nan? Ki kote wè? Ok, ki kote wè yon machin sa? Ok, ase kote yon kote mwen machin? Ki kote? Pa mwen kash mwen chè. Pa mwen kash. Klik. On va l'anemi.